kum sang ni som ni panga February tla kan lo thleng ta a pathian khong ina wang chaw ni a nen a lom thu soila tun tum chu India ma sa khodanga inleh dan chungchang kan soidor ani dan thiam kan ni lawa chute chungchuan sa khodanga inleh chungchang a hian minol pui hian riat thel deuh kan nein ka reve boxi a chuwangin thiam lo chungchungin kan an soi ve dor ani riat sol pal pom thai ni a chutiang te omani chuan comment lama in ron soi fia don nia tin ngai thatu te min lo like saka subscribe lo te point min lo subscribe saka vek turin kan ngen masabok cheuni dan le hrai then khatin dan le dun anti hi bung le changa tak le kai noi ponga takani awangin abung le achang te akum te le dan ming neu neu te chu kan soi lang lawanga soi turin kan riat na be tham bok nen danin soi tum tlang pui kan soi mai dor ani India ma hian dan pakhat anti conversion law then khatin freedom of religion act anti hi oma mizo tonga kan soi dan chuan sakho pakhat atanga sakho danga inleh khapna dan ti te sakho danga inleh phal lo na dan ti te le sakho zalen na dan ti te kan soi ber thina ani na taka chuan sakho danga inleh hi khap ani ran lowa phal lo ani bok lowa India dan pui constitution po in mi tu po ina du sakhwa avona phala po chu le ril dar phal boka dan pui kal hian eng dan ma siam thei ni lowani chuti chung chuan he dan manani don khan do dal na sa a abik takin Christian te Muslim te le mring dikna chan vo humal tu pol rang rang te chuan he dan hi an soi selin kan du lo hle ni kha kan soi to ang khan sakho pakhat atanga sakho danga inleh hi phal lo bur emo khap mi emo ani ran lowa mi ina du phot chuan a sakho von lai ban sanin sakho danga ain le thei renga amai ro chu tunma ang khan aul sam to lowa inleh don po in ti tur neu neu atam ema akonga thui ta em mai ani tin lungin han tan mai te ola thuboi or mai te po ol to a phim khur le phing thiam taka che te ro chu ngai to don ani danina a phal lo ber chu in bum na manga inleh tirte khlem na manga inleh tirte ti lui na manga inleh tirte in vauna awanga inleh tirte dot manga inleh tirte engemotiam ne inleh tirte poisa mangle engemo ham thatna tiama inleh tirte hi atlang puya khap chu ni a ka resol lo chuan in nei na awanga inleh ero chu an han khap deuh don na a India ma court sang ber Supreme Court chuan nupui pasal du thlan chung changa mimal zalen na sarkar in rol tur ni lo ti in mi in apasal sa kho emo anupui sa kho emo avon ngal chu aphal ni in ka ria sa khodanga inleh phal lo na dan kan ti hi India state sang in an mangnol to a state sang an man dan ro chuin ang diak lowa atlang puya chuan amalama kan soitak phal lo thil manga mi in bidang ain le tir chuan lungin tan thei ani a lungin tan hun chuk po state sang ai nang lowa tin poisa choi tir thei te pon ni a athena chuan chek sanga tanga singa thleng choi tir te state then khata chuan kumnga thleng lungin tan tir ti te tin lungin tan ba ka poisa choi tir bok ti te pon ni a rem na hian danina phal lo manga inleh tir rawa meichia le naupang ba ka schedule caste le schedule tribe te an ni chuan rem na hi thmunten khata chuan anti sang bok thina ni inleh tir thei dan omem ti hi zona om thei ni a dan hnuaya chuan a inleh thei ti hi chan na ni mai se entirnan Ram Kumar chu Hindu ni a Christian inleh adu ta a ati dan tur chu magistrate nena emo borsap DC nena emo ama du thu nge inlet tur ni thu apuana nga ya ati lawani chuan poisa choi tir theini heba ka hian a inle na tura serle sang khoi tu tur pui thiam kenia chuan pastor tila cheng mai ome
chu tiang pui thiam le pastor te chuan ram kumara baptisma chantir ma ni som panga a anin khom hun turte an khom na mun turte chu magistrate emo dc ne na emo a riat tir nga ya a riat tir lawani chuan chu pastor le pui thiam po chu choi tir thei te thuboi nei thei te an lo ni bok ta a kan soi tak te kha adan tlang pui ani a hrem na te inleh dona ti turte po state zong zonga in ang vek lo kan ti to kha kan soi tum ber chu Sakhaw danga inleh hi khap tlatemo ti pol kanom thina khap bur ani ran lawa dan noya inleh thei ti maya kha ani Sakhaw danga inleh hi danina phalani kan ti rol hian ngun takle chik zoka kan ngai to chuan Sakhaw zalen na dan an man a pianga hian Christian le Muslim te kan zalen sot nge kan chep sot ti the ngai to thamani Sakhaw inlet conversion ti an ril fia dan tlang puya chuan mani Sakhaw ban sana Sakhaw dang pom ti ani ram kumar bok kha entir nan mangle taila ani kha hindua inlet le du ta se chu tiang chu reconversion anti heng mi tena anti tur lam ma hi chu atlang puya chuan an soilang lo de vek thunga chumi ni wang chuan heng in le na dan sang te po hi a fair lo ti du tan chuan fair lo ve tho boka hi ba ka hian thumal sang an ril fia dan en chuan keini Sakhaw tan chuan dan tha ani lo ti la dik mai ome kan lu chil thui lu tuk chuan community guidelines kan pel palang ti hloma kan du tok mayanga lalpan mal som le theu ro se